Reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikirana Kalaw TV, uyu ni umwanya mukuru mu Kinyamurenge, tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2024 tugiye kubana n'Itariki. Umuryango CPC uharanira amahoro n'iterambere y'abaturage watangaje ko impunzi z'abanyekongo zigera ku 105 zahatakarije ubuzima mu byumweru bibiri bitambutse. Ahadi Byamaso yatangarije Radio Okapi ko hari impunzi zagabweho ibitero n'abagizi ba nabi ubwo zari ziri mu nkambi zo mu Burundi ndetse zimwe zihasiga n'ubuzima. Ati iki ni ikibazo giteye ubwoba, twabaze impfu zirenga 105 mu nkambi zitandukanye mu Burundi, zatewe no kubura aho kurara heza, kubura ubuvuzi no kubura ubutabazi. Bamwe muri bo banatewe n'abari bitwaje amacumu n'ibyuma bityaye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR rigaragaza ko mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 Uburundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 1,100. Izi mpunzi zahunze imirwano yabereye mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Ruvungi na Sange, Ruberizi, Rubarika, Kiriba. Abandi bava mu mujyi wa Uvira hatabaye imirwano. Leta y'u Burundi ihamya ko umubare w'impunzi z'abanyekongo warenze cyane ubushobozi bw'inkambi zicumbikiwemo zo hafi y'umupaka. Kubona ibyo kuzigaburira ni ikibazo kandi inyinshi zibasirwa n'indwara ya kolera iterwa n'umwanda. Ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byo mu kibaya cya Rusizi riherutse gutangaza ko hari impunzi z'abanyekongo zagerageje gutaha ariko leta y'u Burundi izima inzira, zimwe ziranakubitwa izindi zirafungwa. AFC M23 sobanuye ko ibice igenzura bitekane, bityo leta y'u Burundi ikwiye gufungura umupaka wa Gatumba na Ruvugizo kugira ngo abanyekongo basubire mu gihugu cyabo nk'uko na bamwe mu Barundi bifuje gutaha bava muri Kivu y'Amajyepfo bahawe inzira. Ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Kenya, abantu barimo bizihiza umunsi mukuru w'amavuko wa Raila Odinga. Umunsi w'ejo abantu benshi bijihije banibuka amateka yaranze Raila Odinga. Inkuru irambuye ikatugezweho na Eric. Umuryango wa Raila Odinga n'abamushigikiye barimo kwibuka isabukuru y'imyaka 81 yari kuzaba yuzuza. Bahereye ku buzima bwe n'uruhare rwe mu mateka ya politiki ya Kenya. Uyu munsi ufatwa nk'umwanya wo kumwibuka no guha icyubahiro ubuzima bwe. Umuryango we watangaje ubutumwa bwuzuye amarangamutima buvuga bushimira Perezida William Ruto na Perezida wamubanjirije Uhuru Kenyatta n'abandi bayobozi bo muri Kenya ndetse n'abanyamahanga bagaragaje gushyigikira nyuma y'urupfu rwa Raila Odinga. Abaturage ba Kenya mu gihugu bose barimo abayobozi ba politiki nka Kalonzo Musyoka barimo guha icyubahiro Raila Odinga, bagaragaza ko yari umuntu w'ingenzi mu mateka ya politiki ya Kenya, wagize uruhare rukomeye mu kurwanira demokarasi, ubumwe n'ubuyobozi bufatanyije n'ubwisanzure. Ku mbuga nkoranyambaga no mu bikorwa byaho abaturage bateraniye, abantu ku munsi w'ejo bariho kwibuka ibyo Raila yakoze mu iterambere rya demokarasi muri Kenya, ndetse bamwibuka nk'umuyobozi w'ingenzi wiyemeje gufata abaturage no gushyigikira impinduka za politiki. Urugero rwe rukomeje kugarukwaho ubu, atari gusa nka politiki ahubwo nk'ikimenyetso cyo kwiyemeza kurwanya akarengane no gushyiraho ubuyobozi bwiza igihugu cya Kenya. Umuryango AU watangaje ko ufite impungenge zikomeye ku byabereye muri Venezuela ndetse n'ifatwa rya perezida wa Venezuela. Inkuru irambuye reka tuyigezeho na Eric Nishobora. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU watangaje ko ufite impungenge zikomeye ku byabereye muri Venezuela, by'umwihariko ku makuru avuga ko habaye igikorwa cya gisirikare cyatumye Perezida Nicolas Maduro afatwa ku gahato. Bivugwa ko
cyakozwe n'igihugu cy'amahanga. Mu itangazo ryawo, AU yashimangiye ko yubahiriza kandi ikomeje gushyigikira amategeko mpuzamahanga, ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu nk'uko biteganywa n'amahame y'umuryango w'abibumbye Loni. AU yasabye ko ibyo bibazo bya politiki biri muri Venezuela byakemurwa binyuze muri diplomasi n'ibiganiro bya politiki, aho gukoresha ingufu za gisirikare. Ku ruhande rwayo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana yamaganye icyo yise igikorwa cya leta imwe yakozwe nta burenganzira, kirimo no gufata Perezida Maduro n'umugore we. Ghana yavuze ko ibyo ari ukurenga ku mahame ya Loni, bikabangamira ubusugire bw'ibihugu kandi bikaba bishobora guhungabanya umutekano mpuzamahanga. Ibindi bihugu byo muri Afurika nabyo byagaragaje ubufatanye na Venezuela, bisaba ko hubahirizwa amategeko mpuzamahanga no kutivanga mu by'imbere mu bihugu icyo ari cyo cyose. Uganda nk'igihugu kiyoboye umuryango w'ibihugu bitabogamiye ku ruhande na Aligned Movement NAM, yavuze mu ijwi rikomeye ko icyo gikorwa ari igitero n'itoteza rinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Perezida Yoweri Museveni n'abandi bayobozi bo muri uwo muryango bashimangiye ko Afurika ikwiriye kwiyubakira umutekano wayo no kurinda ubumwe, aho kwemera ko abayobozi b'ibihugu bafatwa ku gahato n'amahanga. Nanone kandi umuryango wa ECOWAS wamaganye ifatwa rya Perezida Maduro, uvuga ko ahazaza ha Venezuela agomba kugenwa n'abaturage bayo binyuze mu mahoro na demokarasi, aho kugenwa n'ivangura rya gisirikare riturutse hanze. Muri rusange, icyemezo cya Afurika kuri iki kibazo kigaragaza kwamagana ibikorwa bya gisirikare bikozwe n'igihugu kimwe, kurengera ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu, gusaba kubahiriza amategeko ya Loni n'amategeko mpuzamahanga, gushyigikira diplomasi n'ibiganiro bya politiki aho gukoresha imbaraga, no kugaragaza ubufatanye n'abaturage ba Venezuela mu burenganzira bwabo bwo kwifatira imyanzuro. Ibi byose bigaragaza ko Afurika muri rusange iharanira amahoro, kutivanga mu by'ibindi bihugu no gukemura amakimbirane mu nzira zubahiriza amategeko n'ubwumvikane. 6 Mutarama 2026 Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa basinyanye amasezerano na Ukraine y'amahoro i Paris. Ubwongereza n'Ubufaransa basinyanye na Ukraine amasezerano yo kuyifasha mu mutekano nyuma y'amahoro. Abayobozi b'ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa na Ukraine basinyanye amasezerano mashya agamije gushimangira umutekano wa Ukraine mu gihe kizakurikiraho intambara ihanganye mu Burusiya. Aya masezerano yasinywe na Keir Starmer, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, Emmanuel Macron, Perezida w'Ubufaransa, ndetse na Volodymyr Zelensky, Perezida wa Ukraine, agamije guha Ukraine ingwate zikomeye z'umutekano, ariko ashingiye ku kuba habayeho agahenge cyangwa amasezerano y'amahoro yemewe n'impande zose. Mu bikubiyemo by'ingenzi, Ubwongereza n'Ubufaransa byemeje ko bizohereza ingabo muri Ukraine nyuma y'uko amahoro abayeho. Izo ngabo zizaba zifite inshingano zo kurinda umutekano, gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, aho kuba ingabo zirwana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aya masezerano kandi ateganya kubaka ibigo bya gisirikare by'ibikorwa remezo bitandukanye mu bice bya Ukraine, harimo gushyiraho kandi ahabikwa intwaro n'ibikoresho bya gisirikare mu buryo butekanye, bigamije kongera ubushobozi bwa Ukraine bwo kwirwanaho no kwitegura ibibazo by'umutekano mu gihe kizaza. Ku bijyanye n'agahenge, Ubwongereza bwatangaje ko buzagira uruhare rukomeye mu gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ryaryo mu bufatanye n'ibindi bihugu bishyigikiye Ukraine, by'umwihariko urwego ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano ari mu mugambi mugari uhuriyemo ibihugu birenga 20 bigamije gushyiraho umutekano urambye muri Ukraine no gukumira ko Uburusiya bwakongera kuyigabaho ibitero mu bihe biri imbere. Abayobozi
bagaragaje ko kohereza ingabo bitazahita bikorwa ahubwo bizakorwa gusa nyuma y'uko amahoro cyangwa agahenge byemejwe n'impande zose birebwa n'iyi ntambara. Ku rundi ruhande bagaragaje ko aya masezerano adasobanuye ko ingabo z'Ubwongereza n'Ubufaransa zirimo kurwana muri Ukraine muri iki gihe, kuko izizoherezwa zizaba ari izo kubungabunga amahoro no gukurikirana umutekano nyuma y'amasezerano. Ibi byose bigaragaza uko ibihugu by'Uburayi bikomeje kongera ubufatanye n'inkunga biha Ukraine bigamije kuyifasha kugera ku mutekano urambye no ku mahoro ahamye mu gihe kirekire. Twongeye gushimira mwe mwese twabanye muri aya makuru, tubararikira gukomeza kunogerwa na gahunda Kalawo TV ibategurira.